Mashandale metele karoshi 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 mantabara sekerebe. Today, God is going to do mighty things in this place. I want you to remove these chairs because there's not going to be place enough. Stack them up at the back. Those who want to sit can sit at the back. But today there's not going to be place for people. Mando resebere takura mantareze brekato bregedalo leshebele gerebe setelegera. Hallelujah. I'm going to use that now. Jesus. Latabaru sekarama santaroboshi. I'm going to anoint the people today. I'm going to anoint them today. Hallelujah. 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 Come on, surrender your life to the Lord. एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान और दुगना और ताज़ा अभिषेक आज मुझ पे और दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा अभिषेक आज मुझ पे. I want one by one, the ones who want to give themselves to the Lord in ministry. Step forward and I'm going to anoint you with oil. जी कोण देवाची सेवा करून सोडता, देवाचा अभिषेक तुझे देऊन येतलो. जशे तू पुढे येता आणि तेल तुझ्यावर, I'm going to anoint you with this oil and the Holy Spirit is going to fill you. Give your heart to the Lord. Come on, come on. Hallelujah. Cheryl, take my mic. Cheryl, come and take my mic. एक बारिश की तरह, stand here. एक अग्नि मान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान और दुगना और ताज़ा अभिषेक आज मुझ पे और दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा अभिषेक आज मुझ पे. अभिषेक तो कर दे मुझे अपने रूह से कि मैं बन सकूं खूब खूब तेरे जैसे अभिषेक.
house in the name of Jesus. कसलेच मेळे आत्मे या जाग्याचेर रावंक जायना. सगळे गाडयापणाचे आत्मे जेजूच्या नांवान भायर सर, भायर सर, भायर सर. शिरी बाराबा, fire on you. Fire. Fire on you. Never fear, never fear, never fear, never fear. Ribara sekeraba sonda brasodora. Fire. Fire on you. Blood of Jesus, 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 blood of Jesus. I cancel the plan of the enemy. Saitanache plan Jesuच्या नावान cancel, 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 cancel. Break it. I break it. I break it. I break it off in the name of Jesus. In the name of Jesus. Manderebes karabasandere shokoloro. Fire. 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 Every hidden snakes come out of him. सगळे स्वरूप त्याच्या अंगात असा बायसर, बायसर. सगळे स्वरूप त्याच्या अंगात असा बायसर, बायसर, बायसर. त्याच्या अंगातलं बायसर, त्याच्या अंगातलं बायसर, बायसर. सगळे श्राप तुटक आयज, सगळे श्राप तुटक आयज. सगळी बिरात वचली आयज. Suicidal spirit come out of him. Suicidal spirit come out of him. Suicidal spirit come out of him. In the name of Jesus. Suicide spirit by sword. नाश करपाचो आत्मा जेजूच्या नावान by sword त्याच्या कुडींतलो. The spirit of the destroyer come out. Spirit of serpent come. Fire on you. Fire on you. Fire on you. In the name of Jesus. Fire Jesus. Shada, you dare touch. Untouch. Fire. Just pray. Just pray. The blood. The blood. The blood. The blood. The blood. The blood of Jesus. 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 Oh, Rabashi. Yeshua. Yeshua. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The name of Jesus. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, says the Lord. It's a demonstration of what God has given you. Sin no fear, sin no fear. God has not given you the spirit of fear. Be alert at all times, be watchful at all times. You have to be. Hallelujah. Put your hands for Jesus. Just keep playing. यीशु मसीह का पवित्र लहू, यीशु मसीह का, यीशु मसीह का
पवित्र लहू मेरे पापों को धो। Jesus, under the blood of Jesus. मसीह का oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that washes whiter than snow. God, hallelujah. My God, every darkness in the spirit, let light come in. Let light come in. Let light come in. Let light come in. In the name of Jesus. उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. काळोखाचो शब्द तुटोनचो न्ही. उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. जेजूच्या नावान. जेजूच्या नावान उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. In the name of Jesus. उस्वार जाऊनी. उस्वार जाऊनी. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Every darkness be gone. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jezun tuka bokshila. Jezun tuka bokshila. Jezun tuka bokshila. Jezun tuka bokshila. Baba, Jezun tuka bokshila. Lele na na karese karama shetele. Jezun tuka bokshila. Hallelujah. Jezun tuka eyes नवीन जीवित दिता. तुझे नाव किती? Alistair. माझ्या बारीया मागणं म्हण. जेजू म्हाका बोगस सगळी म्हजी पातकां हांव चुकलें आनी आयज तुज्या संकारीक हांव गुन्यांव बोगस मागता. दुनिया देवा, म्हज्या जिवितांतल्यो सगळ्यो दुखी तूं जाणा. म्हजे त्रास तूं जाणा. म्हज्या गाराब्यांत म्हज्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें हांव तुका समर्पीत करता. बोगस म्हाका तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका. Brother, have you been getting suicidal tendencies? Past 2 years. Today I break that off you in the name of Jesus. I break that off you. तुझें जिवीत मोलादीक जावन आसा जेजू पासत. सैतानान तुका गोड दवरलेलो. लिव्ह डावन. सैतानान तुज्या मनाक गोड दवरलेलो. तुका फाफसलेलो. तुझें जिवीत तोडून उडोवपाक, तुका मरणाक काडपाक सैतानान येवजिला. पूण आयज जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा जिवीत, हांव जावन आसा वाट, आनी हांव जावन आसा सत. हांव तुका साल्वार करूंक आयला. जेजूच्या रक्तान आयज तुका सुटका मेवली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Let him stand up. Let him stand up. Say with me, मोगाडा जेजू म्हज्या काळजांनी, म्हज्या जिवितांनी आयजतान म्हजें जिवीत हांव तुका समर्पीत करता. सैतानाच्या चपक्यांतलो म्हाका तुवें सोडयलो म्हण हांव तुका आर्गां दिता. तुज्या रक्तान हांव नितळ जालो. ही म्हजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा आनी सैतानाक म्हज्या मनान, म्हज्या कुडीन कसलोच दुरीत ना. जेजूच्या नांवान. आमेन. आमेन. हालेलुया. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Asa Jesu moje salve, Jesu moje salve. Maka kais. Come on. Asa Jesu moje salve, Jesu moje salve. Maka kais birantna. Sing. Asa Jesu moje salve, Jesu moje salve. Maka kais birantna. Asa Jesu moje salve, Jesu moje salve. Maka kais birantna. All right, thank you, Jesus. Shall we clap our hands for the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Get ready for the new things that the Lord is doing. Receive from the Lord now for this year. या वर्सा जे तुझ्या जिवितान करपाचो आसा, तुझे मन खाली झुकते कर. ओपन युअर हँड्स. कम ऑन. सगळीं जाणां, जायत्या जाणांनी तुम्ही जायते त्रास काढल्या या वर्सांनी. थोडी जाणां फायनान्शियली खूप सफर झालेली आसात. थोडी जाणां रॉंग रिलेशनशिपान आसले. आय सी यू नो रॉंग रिलेशनशिप्स
की रिलेशनशिप वर्कआउट जावंक ना आनी तुटलेले आसा. आय सी दॅट यू नो young boy. There's a young boy here who is, I know who it is. I can see in the spirit, but it has not worked for you, and that's the reason why तुझी रिलेशनशिप वर्कआउट जावंक ना म्हणून तुवें तुजी मन सारके सगळे सोडून दिलेले. पण आयज जेजू म्हणटा जे हांवें तुज्या पासत केलां कुर्साचेर, हो देवाचो मोग तुजी सवे. ह्या देवाच्या मोगा खातीर बाबा तूं साल्वार जालाय. मनशांनी तुका मोग दिवंक जायना, म्हणल्यार तुका तुजो देव दिता. तुका आयज साल्वार केला जेजून, आपल्या रोगतान तुका विकते घेतला. रॉंग रिलेशनशिप, सोल टायज बी ब्रोकन टुडे इन द नेम ऑफ जीसस. तुझ्या भितर गोड दवरलेले आसा, तुझ्या काळजाक मनान ते रिलेशनशिपान पूण देवाक ते मानना, ते तू आयज जेजू तोडून उडयता. कम ऑन, लेट इट बी ब्रोकन टुडे इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. द योक ऑन योरसेल्फ, जे वजन आसा तुज्या वयर ते काबार जावन दी आयज जेजूच्या नांवान. तुज्या मनान तुज्या चिंतनांनी सोंसपाक जायना त्यो सगळ्यो वस्तू आयज तुटून वचोनी जेजूच्या नांवान. देवाचो अभिषेक तुज्या वयर आसा आयज. हालेलुया, हालेलुया. सिकनेस आनी पिडा तुजे कुडीन तुका त्रास करता इतली वर्सां इतले म्हयने, जेजूच्या नांवान आयज ते तुटून वचोनी जेजूच्या नांवान आयज. हालेलुया. लेट इट बी ब्रोकन, लेट इट बी ब्रोकन, लेट इट बी ब्रोकन. हालेलुया. जसो जेजू तुका पेकोवणी दिता, देवाचो अभिषेक आयज तुजे वयर आसा की तूं वचोन दुसऱ्यांकूय पेकोवणी दितलो. कित्याक तूं सफर जाला, तुका खबर आसा कित्याक कशी तूं सफर जाला ते. हाका लागून तुज्या काळजान दुसऱ्या सोवे दया येतली. हालेलुया, हालेलुया. लिंडा सिस्टर, the Lord is going to use you. The Lord is going to use you. I'm telling you, mark these words. It's from the Lord. He's going to use you to bring deliverance to people. Come on, hallelujah. You will give deliverance to people. जेजूच्या नावान तू तांका बांदपासातले सोडयतले. तुझे जीवित जेजू बदलतलो. You are going to get baptized, my dear. The Lord is going to baptize you. My God. आणि जेजू तुका उजार करतलो. जेजू तुका उजार करतलो. जेजू तुका उजार करतलो. Hallelujah, my God. You give deliverance. You give deliverance. You give deliverance. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. कित्याक तू खूप सफर जाले. जी कोण गाडयापणाच्या बांदपासान आसा तांकां तू मागणे करतले. तू तांच्या पासत मागतले. फायर ऑन यू. या वरस देवाच्या अभिषेकान भरलेले जाऊ दी. या जाग्यार फकत तो लोक येतलो जी देवाक देवाच्या आशीर्वादान मान दिता पळय ती, जी जेजू खरेपणी सोदता पळय ती या जाग्यार पावतली. Let God use you. Let God multiply your resources. जे पैशांच्या वाटेन तुका त्रास जालेले ते आता जेजू म्हणटा हांव तुका इतले दितलो की तू दुसऱ्यांक दितले. तू दुसऱ्यांक दितले, तू देवाच्या वावराक दितले. You will give for the ministry. You will give for the kingdom work. You will no longer have to ask people for money, for the Lord is going to give it to you. You are blessed to become a blessing. जे तुवें देवाक दिला, जे तुवें देवाक दिला ते तुका परत मल्टिप्लाय जावन 1000 वाटांनी परत मेळोंक, 1000 वाटांनी परत मेळोंक. Let it come back to you, whatever you have given for the Lord, 1000 times more in the name of Jesus. Hallelujah. People with diabetes, be healed in Jesus' name right now. People with diabetes, be healed right now in the name of Jesus. Be healed. Be healed. बाबा तुझा आशीर्वाद दोरकल्याचेर, दोरकल्याचेर तांचे कूड, तांचे मन, तांचा आत्मा तुझ्या हातान हांव सरेंडर करता. जेजू तुझ्या रक्तान दोरकल्याक कवर कर. चुचुरे कर तुझ्या भुरग्याचे जे सफर जाता बापा. काकूत कर तुझ्या भुरग्याची. सैतानाच्या हातान पडोंक दिनाका बापा.
हालेलुया, हालेलुया. जी कोण गाडयापणाच्या बांधपासाक फसवलेली आसा तांकां सुटका मेळोनी जेजूच्या नावान सुटका मेळोनी. हालेलुया. Those who are operating under ancestral curses be broken in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. If any of you got any threads on you, you got to cut it off today, now. Threads, सुता कसले दागे, काळे दागे बांधलेले आसा, कसले दागे बांधलेले आसा, कोणच्या जाग्यार सान तुवें दागे बांधलेले आसा, you got to cut it now. तुका तर सुटका जाय खरेपणी जाल्यार तुवें कातरून उडोवपाक जाय. You got to cut it. You are not a servant of the devil. You belong to Jesus. You belong to Jesus. You cut it? Yeah. आयच्या दिसांत very good. In the name of Jesus, I break the power of this in the name of Jesus. You are free from the powers of devil. Okay, you're free. You're free. You're free. God bless you. God bless you. Hallelujah. Wonderful. Amazing. Thank you, Jesus. Offering. Praise God. Lift your hands up. Now I'm going to sing to you my favorite song. Imareka Adonai veishmereka, Yair Adonai panaveleka, Mikoneka, Is Adonai panaveleka, Yasemleka, Shalom. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His face towards you and give you peace. Everybody, amen. 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 Shalom. The Lord bless you all. In the mighty name of Jesus.